Сизди чакырган себебим уулуңуз мектептеги балдар менен урушуп, жада калса мугалимдер сөгүп атыптыр. Уну менен кандай иштешибизди билбей калдык. Балам, шын бар чынбы? Үйгө барганда балаңыздын жүрүм-туруму менен иштешип, тарбиясын жөндөп коюңуз. Әлбетте. Анан сизден сураныч, уулуңузду урушпаңыз. Жоқ. Андай болбойт да. Биз эми маданият элдерденбиз да. Анча баламдын мында кыял жору жок эле жанагы кинолордон көрүп ошондон үйрөнүп атса керек. Уруксат болсо жылалы эми. Жакшы Рахмат, барыңыз. үйгө барганда сүйлөшүп коебуз. Ооба. Саламатталыңыз. Рахмат сизге. Рахмат. Кана балам, жүрөк. Ой, алдыңа кетейиз. Duraydı. Hey! Doktor! Doktor! Sen oşan üretmen mi ya? Oşan üretmen mi sana ya? Kimle üretmen ne? Ne üretmen sana ya? Bas seni. Bas sonra beni böyle şişe gireyim. Altı başı tutulu var. Çıkacak mı? Yumkun olan bir üretecek. Bak, çıkarasın.